Kako napraviti vanilice? Vanilice me podsjećaju na zimu. Potrebno je 250 g masti, margarina ili maslaca, 100 g šećera u prahu i 2 šećera od vanile. Sve dobro umutiti. Dodati 2 jaja i nastaviti sa mućenjem. Postepeno dodavati 500 g mekog brašna i 1 pecilni prašak dodati. Sve dobro promešati varjačom, dodati ostatak brašna i umesiti testo. Pospite radnu površinu brašnom i premesite još malo testo. Kada je testo spremno, razvucite ga oklagijom. Razvucite tanje testo. Za modlu možete koristiti čašu od rakije ili neku drugu modlu, po izboru. Zagrejte rernu na 220 stepeni. Pecite od 10 do 15 minuta. Ja sam pekla 10 minuta. Pazite da vam se kolačići ne prepeku. Premažite jednu stranu džemom ili marmeladom, preklopite i uvaljajte u šećer u prahu.